Sithokozile Thuli silothise ekhaya ngomvulo khela thoma ke izulu esilibona ukuthi liyana endaweni eziningi ngapha ngeSouth Africa sibona lapha ke amazinga athi uqina kilezi ndawo ezithinda lapha ke iMpumalanga thindeke lapha eLimpopo ngabo 80%. Akhe siyokucala ke ukuthi kunjani kusasa amathuba wezulu aqina khudlwana kilezi ndawo kuthindeka lapha isifunda sange Northwest kuthindeke lapha ingcenye yalapha eNorthern Cape nangapho ke ngeFreystata ukuthi ke iSouth Africa endaweni eziningi awakunomoya nezulu likhona. Sithola lapha ke isilemukiso esivela kwa South African Weather Services ngomoya nakya lapha endaweni zabo Cape Town onamandla ukuthi lapha ke endaweni zangapho ngeMpumalanga ingururu nalapho ke ngeLimpopo zithi ke ukuba khona abantu bayelele ke sokucala ukuthi linjani izulu kwegodu lapha isilemukiso esivela kwa South African Weather Services kuthiwa kunezulu elikhulu elimaphakathi nenaga yeSouth Africa. Sibona lapha ke nomlilo wamahlathi ongakhonakala kilezi ndawo ke zabo Uppington umoya usaragela phambili ke sikusuduke sicale lapha ke amazinga okushisa sithome esifundeni seGauteng sibabona ukuthi isifunda pheze sonke sifuthumele khulu eGauteng noma likhela bonakala izulu lapho ke boPitori nge25 eBronkhorstspruit nge24 nezinye indawo nje amazinga okushisa athi ukufuthumala eLimpopo siyabona nakhona kufuthumela endaweni eziningi kupholela lapha ke eBilabila nalapha ke boThohoyando kupholile kuboMusina indawo eziningi ngapho ke kuthi lapha eliphalale lifuthumale ngesifundeni sangeMpumalanga siyabona ukuthi sipholile ngobunengana lapha ke Lydenburg kufuna ukubanga kumakhaza nalapho ke ngeGarlina endaweni eziningi lapho emkhondo kumakhaza ke khona kwaZulu Natal siyabona ke ukuthi kumakhazana ke kilaza ndawo zabo Vryheid kumakhaza lapha ke eKokstad indawo ezinengana zipholile ke ngapho ngakwaZulu Natal siyocala ukuthi injani ke eEastern Cape yona ke siyabona ukuthi lapha boKraddock futhumele kodwa nawuthi uyehlele enzasi nalapha isifunda ukuthi ke uphola lapho kumakhanda ngabo 17 imalitswa yona ke ifuthumele nge24 iWestern Cape nawuthi uyayiqala ke iyachisa lapha ke boFredendal nabo Clan William lasibone khona ke ukuthi kunesilemukiso somlilo wamahlathi lapha ke Mossel Bay kupholile futhumele lapho Cape kuthi yona injani nanoma izulu likhona kuyachisa lapha eSpringbok kuyachisa nalapha ke eCalvinia nalapho kubo Uppington endaweni ezinengana ngapho ngeNorthern Cape siyabona ke ukuthi kuyachisa eFreystata khona kunezulu elikhudlwana elibonakeleko la sithole khona isilemukiso kodwa ke uyabona isifunda sifuthumele endaweni eziningi kuseSasolburg lapho ke ngalipholile nalapha ke boBethlehem nge20 degrees lapha ke eNorthwest siyabona ukuthi pheze isifunda sonke sifuthumele kumakhazana kezinye indawo kodwa ke umlaleli uzaba nesikhathi esimnandi sifisele iveke emnandi dido.